Kedves nézőink, a híreinkkel jelentkezünk. Vo štvrtok 15. februára zasadalo mestské zastupiteľstvo. Oproti pôvodnému plánu bol program zasadnutia rozšírený o sľub poslanca Jána Lukáča, nakoľko na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva chýbal. Začiatok programu tvorili obvyklé správy o činnosti hlavného kontrolóra, primátora Mestského úradu a Mestskej polície v období od 14. decembra 2006, kontrola plnení uznesení, interpelácie poslancov a dotazy občanov. Potom nasledovalo menovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska. Do tejto funkcie bola menovaná Erika Vitéz, ktorá v krátkosti prezentovala svoje predstavy o ďalšom smerovaní Mestského kultúrneho strediska. Nakoľko na prvom zasadnutí boli zvolení predsedovia komisií pracujúcich pri mestskom zastupiteľstve, na tomto zasadnutí boli tajnou voľbou volení ich členovia. Určitý rozruch spôsobilo nezvolenie poslanca Jána Čalu do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie. Nedokonalosť zákona, ktorý pojednáva o spôsobe vzniku tejto komisie, spôsobila rôznosť jeho výkladu. Situáciu, ktorá nastala, poslanci vyriešili voľbou poslankyne Olgiky Špálovej za členku tejto komisie. Nakoľko nebola prítomná na zasadnutí, krátko pred hlasovaním o jej členstvo telefonicky vyjadrila svoj súhlas s návrhom o hlasovaní. V ďalšom bode programu bola zmenená výška úhrady a spôsob jej platenia za sociálne služby. Zastupiteľstvo odsúhlasilo výmenu majetku s Košickým samosprávnym krajom. Táto výmena spočívala v tom, že mesto získalo budovu bývalého internátu Strednej poľnohospodárskej priemyselnej školy výmenou za pozemok nachádzajúci sa pri podniku správy ciest, ktorý je v krajskej pôsobnosti. Po schválení zámennej zmluvy s Košickým samosprávnym krajom poslanci prerokovali žiadosť tepelného hospodárstva o odkúpenie kotolní K4 a K6 s priľahlým pozemkom, a to z dôvodu potreby investícií do týchto zariadení a tiež z dôvodu prestavby K6 na kotolňu spaľujúcu biomasu. Aj pri rokovaní o tomto bode nastal rozruch kvôli niektorým ostrým vyjadreniam poslanca Čalu. V ďalšom rokovaní poslanci schválili predaje 3 stavebných pozemkov, ktoré sa nachádzajú oproti hotelu Bodva za cenu 800 korún za meter štvorcový, a schválili aj odkúpenie menšej časti pozemku pod cestou na Záhradnej ulici. Zastupiteľstvo tiež schválilo spoluúčasť mesta pri financovaní verejného osvetlenia na ulici Huňadyho a schválilo dotácie viacerým organizáciám pracujúcich na území mesta. Taktiež schválilo dotácie obom cirkvám v meste. Ďalším bodom programu, ktorý vyvolal vzrušenie, bol návrh na vytvorenie, respektíve doplnenie niektorých objektov do zoznamu mestských pamiatok. Ide o zámer mesta rekonštruovať objekty či budovy, ktoré z rôznych dôvodov považuje za dôležité z hľadiska zachovania historického dedičstva. Nasledovala dlhšia polemika, ktorú vyvolal duchovný reformovanej cirkvi Lajos Gábor. Po ubezpečení vedenia mesta, že vytvorenie zoznamu mestských pamätihodností je nutné kvôli možnosti získania financií na ich rekonštrukciu, poslanci na žiadosť duchovného zaradili do tohto zoznamu aj budovu úradu reformovanej cirkvi. Po diskusii bolo prijaté uznesenie a tým bolo druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončené. A Kassa-vidéki Városok és Falvak Társulásából 5 minirégió 70 községgel lépett ki, magára hagyva a Bódvavölgyi Városok és Falvak Társulását, akik csütörtökön üléseztek az eskető és tanácsteremben. Egy regionális televízió létrehozása mellett ez volt a fő témája a társulás szepsi ülésének, mely ülést kényszerűségből egyszerre tartották a járási társuláson belül megmaradt egyetlen aktív minirégiós társulással, a Bódvavölgyivel. Az igazi indokot csak sejtik a magukra maradt polgármesterek. Úgy gondolják, szerepet játszott az irigység, hisz a Kassa-vidéki járás nyugati része, tehát Szepsi környéke szemlátomást jobban fejlődött, mert több projektet nyertek, sikeresebbek voltak mind a megyei, mind pedig a helyhatósági választásokon, és valószínűleg a döntésben szerepet játszott a nemzetiség is. A Kassát körülölelő járás községei, a bódvavölgyieket leszámítva szlovák anyanyelvűek, és végül is féltékenységből vagy új utak keresése céljából ők jelentették be Zakariás István elnöknek kilépési szándékukat.
Szükséges a szepsi járás. Tehát ez a vidék, Bódva völgye vidéke egy kicsit politikailag, gazdaságilag, etnikailag, hagyományokkal más, mint a Kassa-vidék többi része. A Kassa-vidéki járás egy hibrid, amelyiknek nem lett volna szabad így megszületni, ahogy megszületik. A kassai járást körülölelő Kassa-vidéki járás régiói sok más dologban sem értenek egyet, de ami a legfontosabb, a Kassa-vidéke városok és falvak társulása megmaradt, még ha csak egy mini régióval is, és továbbra is képviselni tudja magát a szlovákiai városok és falvak társulásában. Rövid híreink következnek.